okurangira karuru mu district ya Mbarara kukurirwa rukwebe mbere by'ubururu mu district G Rogers Mugisha kandi ogwa shaitano ndakika 5 z'ekiro abanze kurangira Patrick Musinguza kochi oyihire y'ubururu mutwaro gumurwenda 39 arukusinga Basil Bataringa yomonyo otwiro mu ntebeji kandi ogwa ihire y'ubururu mutwaro gumwe 27 rero Fred Mwesijetara abiro wa kashatu n'uburure 2021 ahabwe intebe yo munyishengero wa Kashar North ayibikereya Musinguzi Patrick ushira mu bantu wanyobora ngo baze Bataringa ya ozo ngobira yo either win or you do what wena jiro mutuma enare maze nyuma rero kwikiza kuze nyuma rero enare mutitungure kide Harsham Shanzechuro mu gisharangiriro idacyarukunda twino mujuni kubanwe yakwaterana reme bendera bwanyuma yo kuyayoburure mutwari 312 mwenda obwaro kusinga Margaret Rwebyambu otwiro mu ntebeji ohire yobururo mutwaro gumekenda 15 nabwanyuma aherukiro kurangira karura ka Kashar South aho Captain JB Tumusime bamuturachi asingire no bururu mutwaro gumwe kenda rushanju na bushatu kandi ogwa habandi umushanja babira isimbere nabo akuratirwe Kano Jackson Kakuru oyire yo bururu kanana runana nkagana mukaga kandi niho wese b'abantu baba n'abakozi kandi usakora n'umuntu ito twine manifesto ka individuals tuyaha supporting the manifesto y'ikibina manifesto taro manifesto y'iriki kuranga abantu bakugobereza tushaka mu government amashanyarazi n'amizi n'ibindi taruki ahubwo mu mujyi w'ikibina cya Inare turina tubetyo ngombe kemsinje kandi okuronda omuntu orukwisha kwatrebendera tukaza hari finals n'ibindi tukatware bendera mu parliament. I'm so happy kujya mu muntu we twamfuna and I'm ready to run behind him. Twakwasa fraga ya Inare sakuze nyuma kabishina cha Inare kaba iswa Inare kanza tugwanisa buri wena alende kuwanisa kyo fraga twazo mu district y'Ibanda akaruru karangerwa burukusheshera izoba kandi Peter Gabano mu mbarangerwa kwate bendera ya NRM bwanyuma yo kuhigura abandi umushanju Peter Gabo kikabusinguzi atwira rukwesimba kuya municipality tandukwaho bitu birukwanga kando guhatayihire yo bururu mutwaro gumwe 15 obwaro kusinga tasisi rwa burindori oyihire yo bururu kenda 19 It has been a very long journey. We had Kwesimba kugwaguye mu Rwanda rwa kashatu Kwesimba ukatinga ho gamani ishimanyisa cy'umbantu mwera bariyo kwa bakutekereza ingashaba kutureba totariye kwa masuko waba winecho riyono rubinga John Paulo Ninkusima panodi Ibanda asingire no bururu mutwaro gumwe kashanju 13 harukusinga kwirwa Paulo Karekezi uhire yo bururu kakaga 92 Ekisande cyahwire ukasinga amagombora 5 haramukaga kandi hati nizima ranga uko hati nasinga mukaga haramukaga ejo ni improvement y'amani ekora biruje bifunuru Jovrin Karisa asingira ku myishengero kazi no bururu mitwaro mukaga 10 rero Jane bintu mugisha yihayo burure mitware 212 nkaga
rero twazo muri Banda North retired Major Guma David ayihireyo bururo mutwaro 15 arukusingo twiro mu ntebe gico Mazavia oyihireyo bururo mutwaro 15. I want to thank the media team. You've been there for us. You've communicated. We had challenges at the beginning, but we've overcome all the hurdles. Ahabwa TV West and Aidan Bataringaya hamwe na Timothy Mushabe.